Antava man, lam savinini, antava mani. Yandeka wena Yesu, antava man, lam savinini, antava mani. Hey! Experience, huh? Yeah. I'm not one Muslim. Okay, I say, Mugwala say, oh, my queen. Mata. Ano sa mela ang sister mo sa ko. Hey. Yo, na simmelan me sa mo na le. Tanan na to na ita pele. Sa pele sa ko shuku. Hey, sena ne. Ana ko. Oh, mabosule ka lo mo lang sa irile. Sa shati me, ante mask ti mask. Social. Se. Ano sagadini ko amtem lang sa vlog mo na ba to. Se an sagata na binte mga trufu bona mte sa vlog mo ja tinyo. Tanyo, and them tema sitima ko jukumela ko ni mina mte exponent and mte social. Experience. Experience. Se. Ya mahale. Se anene mlavela jona thalweni ha. Yo. San famena na shi ngomere shi ne. Mgwala. Mwere mgwala ane tuwa kumbini. Se alfambe na mbini yale. Usamu wana kumbini wansimbe pote. Mbini? Hey. Hey, I'm just still. Mbini le yani. Ayo wansimbe. Yikome mta yupetika ngofu. Lero no sangana nyoka mobola. Ane balaka po. Ane. La nangwele la. Oni bakola ni. Serini yo. Kama tano. First time say yele shi. Ya, kwa teka bulongo libya. Juku bulongo zako na pe. Say, hey, na mutani bena unfortunate verini. Unfortunate ni. Say, hey. Loko nifika nakuminga kona. Loko naku niveka hii. Merini? Mgwala. Ana meri mbini mwe mgwala. Neka mgwala lokwala sekwala. Nisungula. Noko bulongo tsosungula. Nobore utswanyoka mba. Tsanyo. Noko zombiri. Noko zamma. Dona ko zofo. Ha dingena. Kasi anan thomete headset. Isela kwala na phone. Asani xitwangu lexi averini mi yi famba na edzelani. Edzelani ya. Ani xitwangu lo xileswi. Ani xitwanga. Se. Loko ni teka saka leri. Loko ni jika loko ni dikumu. Loko mata mulongo lebyiya. Koma mbinyi leyani. Tsutsuma mata ni zitaka. Tintata dikuma mina. Tintata. Ni tlanga kuma xa nghipa hi tinghoma. Tsamula. Hadin picture nkila man. How din picture pele? Abayiza se. Din picture nkila ni. Ni wala ha. Hadita ka. Eba. Hala kana na mbile. Ni khoma. Ni ko inyana ni. Hadis bona ka le mbile yona le. Ngantaya. Sibashirila sheshe. Hadin jika te thela te bona sa. I'm going with the Jesus of the branches of the incense. Eba.
ni se ni suku yima ni ku yini ku hleketa ni tlhelela tlhanhleka ni ku imbini lo ni ku langutana nga ni kuma ni vaviseke ngopfu swi nge lungi Yani? ya se muxivuxivati lexi hi yona man se ko ali mina ni famba na bride so by the name of the self se ni horisini ni tlhandlekanyana mavoko mambirhi manharhu a yi ni khavara hi ngati ya yona bride yeso yi so Ya. ya se ni ku ni hlayile mari ni ka u nga werini majeko bride yeso se u ri nta ni vuya ni ku loko ni vuya ni ta hlangana na n'wansati wun'wana hey ende phana u vuya lebyo tani ama mavo n'wi hlangana na n'wansati loyi yale a xeweta mama a xewetako mi pfula na tindleve ya makisi va vula hi ta n'wansati a nga pfumeleli no se mpfuleni no mu galapa A ni la ku titwa kahle na? va yi tshika loyo loko se ni kha ni vuya mavo Okay. mara na swi vona lexiya xinari ya n'wina na hi lava ma Oh, leyiwani ni. A ni ku na yin'wana mi ri Oxford wa mi nga xavi yona na. Leyiwani liya Oxford liya ni a ni twa ku yi na sathani xikarhi Sathana, i le ndisa ku yin Sathana kona xikarhi ka yona na. a sathani a mi swi tivi yo ni kha mpfulapfula lahayana a ni ku na marito hi leto leri hi bayilita Bayilita. ya se loko a famba hi lita loko ya fika le ka verimani lexi verimani khalabyo na swona I xiyini lexiwani se ni ma. hayi ma lita yin'wana la ka Oxford liya ma verimani Lexi. hayi ma I xiyini ma lexi. ku na mani bayilita na tuta n'wina ma man wa nga hleketa ku ve n'wina mathori mari Se mara mataku yini veri coronavirus yi huma ka sathani se Oxford leya yi vulavula hi coronavirus se emeliya ni hi yo yi nga khoma swo tala swa corona se wu ni ku tshenyana hala ka n'wina hi ku leswa mahlori yi sungula hi eme se 1 meter